What God requires of us. Nigiki imani tugombaho. A repentant and penitent spirit. Nuguhinduka hamwe no kugiriranira ubusabane na Mwuka Wera. And me to be very sorry for wrongdoing. Shatse kuvuga ni kumva yuko ugize umubabaro ugafukama ukicisha bugufi ukemera amakosa yawe yose. Foolish people don't care if they sin. Ibipfu cyangwa abantu badasobanukirwa neza ntacyo bibatwara iyo bakoze icyaha. Good people want to be forgiven. Ariko abantu beza icyo bama bashaka no guharira no guharigwa. Each time good people commit sin, Igihe icyo ari cyo cyose abantu beza bakoze icyaha, they are troubled in their mind. bumva yuko mu bitekerezo no mu mutima batamerewe neza. It is not their way to sin. Guko atari ntego yabo yo kumva ko baryoherwa iyo bakoze icyaha.